Yes, reka tubahe ikaze cyane kandi tubifurize kugubwa neza banyarwandakazi mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Ni amakuru y'imikino ni za breaking news zitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Bakunze b'ikipe ya APR tubahaye ikaze mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Niba udukurikiye none ahangaha ukaba utarakanda subscribe ngo wiyaboneshe winjire mu muryango mugari w'abadukurikira kuri uru rubuga. Bakunze b'ikipe ya APR rwose mumbabarire pe, bafana ba APR ese byagenze gute ko twumvikanye tukagirana agreement tukiha intego y'uko Cecafa igomba gutangira dufite ibicu, tukaba turinze tugera ku munsi habura iminsi ibiri ngo umukino wa mbere tuwukine, tubura abantu barenga ibihumbi bibiri hafi 200 gutyo kuzamura. Nibe mu nkozi twarumvikanye koko bakunze ikipe ya APR, nibe mu nkozi nyuma yo kubemerera ko nitubyuzuza nzakora uko nshoboye kose nkabereka match. Bakunze ba APR nyuma y'ibiganiro bya buri munsi mbaha amakuru ngirane abareyo banserereza bambwira ati ariko wazaretse iyo channel ukatubwira amakuru ya Murera tukaguhundaguzaho amasubscribe nkinangira nkavuga ati APR ikipe ya mbere kunzwe ku butaka bw'u Rwanda. Ibintu byo ariko ngiye hari propaganda ntazi yo zituruka ngo Reyo niyo ifite abafana benshi mu Rwanda, ariko mujya mwumva iyo propaganda, mujya mwumva icyo kintu ukuntu ari ikinyoma cyambaye ubusa. Niba hari ikinyoma kibaho muri iki gihugu cy'u Rwanda ni ikintu cyo kuvuga ngo Rayon Sport niyo ifite abafana benshi mu Rwanda. Niba hari ikinyoma cyambaye ubusa kiba muri iki gihugu cyonyine ni ijambo rivuga ngo Rayon Sport niyo kipe ikunzwe kuruta izindi zose kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Nicyo kinyoma cyonyine nabonye kiruta ibindi byose kiba muri uru Rwanda. Mani APR ifite abafana benshi, ni mu Rwanda se dutuwe na miliyoni 14 nibura, wenda reka dukuremo mu Rwanda dutuwe na miliyoni 14, wenda reka tuvuge ko miliyoni 8 arizo zikurikira umupira gusa, izindi miliyoni 6 nta by'imipira zizi. Muri izo miliyoni 8 harimo miliyoni 4 zifana APR, miliyoni 2 zifana Reyo, abandi bagafana andi makipe, cyangwa se miliyoni 4 zifana APR, izindi 3 zifana Reyo, indi imwe yibera mu by'Iburayi ifana n'izindi kipe. Kuko reka nkubwize ukuri, SKFM simaze iminsi muri SK2 muri iki gikombe cy'isi, ahantu hose bageze abafana ba APR babaga ari benshi, usibye wenda hano mu mujyi wa Kigali ubona ko Rayon Sport isa naho ari ifite abafana benshi. Ubundi wenda ni uturere dutatu ubundi ni ahantu hatatu wambwira ko muri iki gihugu Rayon Sport irusha APR abafana. Ahambere irusha abafana ni Nyanza ho ni abareyo gusa, no mu bice byo mu majyepfo za Ruhango, za Nyamagabe, za Nyaruguru, nyine muri biriya bice by'amajyepfo no mu mujyi wa Kigali. Ahandi hantu hose nta hantu na hamwe ushobora gusanga abafana ba Reyo benshi kuruta abafana ba APR. Ibyo bintu ndabikubwiye. Rero niyo mpamvu ibi bintu iyo mbivuga nkaho gati bafana ba APR mumfashe twihe intego tuyigere. Ese hari undi muntu muzi ubaha amakuru ya APR nkanjye? Ejo hari umuntu wanyandikiye, reka nsome message. Umukunzi w'ikipe ya APR wanyandikiye yarambwiye ngo bro uze kuduha
uze guca impaka APR na Gorira match yabaye ni igihuha se? Ni wowe twizeye. Ibaze ku munsi w'ejo hari umuntu wagiye live kuri YouTube arangije arandika ngo live ngo match ya gishuti ngo APR na Gorira, arangije yogeza ibintu bitabaho, akajya afata abakinnyi ba APR n'abagorira akogeza ngo match ngo live ngo Gorira ngo 2 ngo APR ubusa. Yogeze iyo match ngo Gorira iri gukina match na APR. Mwumve uko kuyobya abantu. Urukumva icyo kintu? Narumiwe naravuze ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Nanjye narabibonye. Ni iyi message y'uyu muntu yaturutse. Hanyuma muri iki kiganiro tugiye kuganira ku ngingo 3. Mwabonye iki gikoko ku munsi w'ejo cyakoze imyitozo? Iyo ni ingingo ya mbere tugiye kuganira kuri Cecafa. Amatike Ferwafa yarayasohoye, ubwo nayo turaza kuyagarukaho. Niba utaragura amatike ugure. Hanyuma Ferwafa ku munsi w'ejo yaratangaje. Ku munsi w'ejo Ferwafa yaratangaje itaba abakinnyi izi ntwaro nyamukandagira yaguze n'izi Murera yaguze mwiteguye mote. Hanyuma wenda reka duhite tunatangira, tumaze umwanya munini tubivuga kuri ibi bintu by'abafana, kandi ikiganiro cyacu murabizi ukuntu kiba kimeze. Ku munsi w'ejo ikipe ya APR yakoze imyitozo, abakinnyi bose bakoze imyitozo na Madou zone. Mwari mutarabona abakunzi b'ikipe ya APR, niba muri kubireba ku mashusho niwe wibereye mu mafoto. Ariko reka nkubwire, umuntu wareje ishyorongi yarambwiye ngo narinzanye kakantu kacu mu majyaruguru ishyorongi. Umuntu wari ishyorongi ku munsi w'ejo yarambwiye ngo umuntu witwa Madou zone afite icyo bita detente, gusimbuka. Kandi koko nanjye narabibonye muri aya mafoto APR yashyize hanze. Hari ifoto asimbuka, umuntu yarambwiye ngo afite icyo bita detente, arasimbuka byo ku rwego rwo hejuru, ngo afite detente iteye ubwoba, ngo ni umudefanseri mwiza. Ebana, niba hari ikintu kigiye kuba kirinzwe muri iyi Cecafa no mu yindi mikino yose tugiye kwinjiramo, nicyo bita defense y'ikipe ya APR. Ubwo defense y'ikipe ya APR ihera kuri nimero 6 ukamanuka mu mutima wa defense ukajya no mu izamu. Niho hantu hambere hazaba hari protection iteye ubwoba muri APR. Ubwo turavuga uwo Madou zone, uwo bita Nshimimana Yunusu amaze imyitozo, ndetse na Erinani Sirwane. Urukuta rw'iyeriko APR izabifite urukuta hano inyuma. So ngo rero Madou zone nkuko muri kugenda mubona ku mafoto, nawe ku munsi w'ejo nyine yakoraga imyitozo ameze neza, atangirana imyitozo n'abandi, ariko bambwiye ngo afite detente, kwa gusimbuka nyine, kwa gusimbuka urwanira baro wenda zo muri koroneri, ngo afite detente iteye ubwoba. Ubundi bikunda kuba ku bakinnyi bagufi bazi gusimbuka, ariko we ngo ni muremure kandi azi no gusimbuka, afite detente nyine. Ubwo abafana b'ikipe ya APR ku mukino wa mbere, wenda tuzagira umwanya wo gukora line up ku munsi w'ejo, kuko match iri ku itariki 24. Uyu munsi turi ku itariki 21, harabura iminsi 3, kandi murabizi ko tubaha line up mbere y'umukino. So aho ngaho ni kuri Madou zone, ikipe ya APR. Ariko nanone n'abandi bose bakinnyi bose bakoze imyitozo, ubwo barimo abo ba Jibril Watara, barimo ba Dauda, ba Kagege, nyine groupe yose ya APR irahari, kandi nta mukinnyi n'uyu n'umwe ufite ikibazo cy'imvune. Nta mukinnyi n'umwe ufite ikibazo cy'imvune. Haba abazamu 3 bose barahari. Ubwo ndavuga ni Erinani Sirwane, ni Nuriya muzamu wa 3 wa APR nyine wavuye mu Ntare, ndetse na Iva na Hakizimana Adolphe, n'abadefanseri bose nyine bakoze imyitozo. Nta mukinnyi w'ikipe ya APR
utari uhari. Ku munsi w'ejo Ferwafa nubwo natinze kubigaruka ariko yasohoye amatike ubwo umuntu uzajya ugura itike imwe, ni ukuvuga ngo umuntu uzagura tike imwe nk'iyi ngiyi azareba match ya Vipers izatangira ku isaha saa 9 na Republican Guard, noneho yongere ahubwo iyi Republican Guard yaryaseho muri Djibouti, yongere arebe match ya APR Football Club na Gormahia izatangira ku isaha saa 1. ubwo nakunze uburyo Ferwafa ibiciro nyine tabihanitse ngo ibihanike nubwo ari match mpuzamahanga. Nk'ubu match ya APR ni 2,000 haba ya hejuru no hasi. Ku munsi w'ejo hari umuntu twaganiraga arambwira atari ko kasijezo uzi ko VVIP y'Inyamirambo n'ahasigaye hose ho muri stade Amahoro, uzi ko nyine ahasigaye hose ho muri stade Amahoro haba haruta VVIP y'Inyamirambo. ndavuga ati nawe urakabije kabisa, ariko nje kubisuzuma nsanga nibyo. Ubwo ni 2,000 nyine upper ball na lower ball, ubwo nahasigaye hose 5,000 VIP, noneho 30,000 VVIP, executive seat 100,000 mu gihe skybox ari miliyoni. Kugura amatike no gukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego, cyangwa se ugaca kuri website yitwa wa@sportpass.rw ubundi ukagura tike. Bakunze ikipe ya APR twese inyuma ya gitinyiro. Iyi Gormahia nabonye yo muri Kenya, mutaza kwibeshya ngiriya twabonye kina na Rayon niyo tugiye kongera kubona nyuma yo gutsindwa na Rayon. Umutoza yakoze amavugurura akomeye cyane. Hari aka video nabonye gacicikana ku mbuga nko ariko mana nyagasa, ariko cyakoze reka mbabwire mwarago video yo mu myaka 5 ishize cyagiye Gormahia isezerera APR ku giteranyo cy'ibitego niba ari 2-1 niba ari 2-0 muri CAF Champions League. Iyo match murayibuka, ibaze ko abantu bahise bayifata bakayigarura ngo Rayon Sport yatsinze Gormahia. Murabizi ko yari yabanje no kwitsinda mbere mu matsinda ya CAF Confederation Cup, mbere cyageregera mu matsinda. Barabifashe ibyo byose barabifata babihuza na APR ngo yasezerewe. Ngaho namwe mumbwire ibintu byo mu myaka 5 ishize barayishuka. So ngayo nguko rero ubwo match nibyo. Ku munsi w'ejo rero Ferwafa igira iti iravuga iti ifata abakinnyi bose APR yaguze nabo Rayon yaguze, ibaza abafana iti murabona bimeze bite. Naka graphique keza cyane nakunze. APR yerekana abakinnyi bose bashya yaguze, ati intwaro nshya za Rayon Sport na APR: Ishimwe Christian, Amani Kodio Kana, Michael B, Rubuguza Jean Pierre, Uyaremye Fidari, Erinani Silwane, Mamadou Traoré, Mwumvaneza Tumusifu, uyu nguyu ni umwana bazamuye mu ntare. Nduwungutse Asumani nawe ni umwana, bana Etienne nawe ni umwana bazamuye mu ntare na Madozone. Abona abakinnyi bashya b'ikipe ya APR igera ku Rayon. Iti Dande Junior, Nshuti Didier, Charles Chuplawo, Hakizimana Zuberi, Eritatu Iradukunda, Nisingizwe Christian, Mudera Kibare, Ibrahim Jingareye, Muhoza Daniel, Isa Jigwiba, Atiso Kojo Antonio, Ndayishimiye Didier, Junior Kameni, Ndikumana Fabio, Boris Benu, Matumona Wakonda Kanda Aber, Alexandra Bikorimana, uyu we nuwaye mwuka byara, Muvunyi Aime Christian. Ewewe ariko ndebera aba bakinnyi bangana gutya bashya. Ikipe yagura abakinnyi bangana gutya bashya buri mwaka, irangije kubita amatike na graphique, ariko Ferwafa Cecafa yarayikaniye pe. Cyakoze nanjye ndashaka ko hagira ikipe yo mu Rwanda yitwara
niyo kandi amahirwe menshi ni APR kuko niyo iri mu itsinda ryoroshye. Rayon yo ishobora no kudasohoka mu itsinda. So nibyo ngibyo rero, ubwo abafana mugura amatike nyine muzajye kwitabira Cecafa, naho icyo nzakora nyine ni ukubabera hariya Ishyoronge, kabamenyera ibiri kuhabera, ibintu bikagenda neza cyane 5-5. So nibyo ngibyo rero, munyemerere nsoreza ahangaha, ubwo ibindi tuzabigarukaho ku munsi w'ejo, cyangwa se turanagenda tubigarukaho uyu munsi nihagenda haba breaking news. Nanjye nicyo nshinzwe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ndabakunda rero, muri abantu b'abagabo cyane, muri abantu b'agaciro gakomeye cyane. Buri kiganiro ku munsi w'ejo, ikiganiro nakoze cyarebwe n'ibihumbi 11. Oya, ejo nta kiganiro nakoze, nani excuse, ahubwo ku munsi w'ejo. Uzi buriya kugira ngo mve urwego ibintu biba biriho, icyo kiganiro cyarebwe n'abantu 11,000, havuyemo abasabu 300 gusa. Kandi ubwo ngo dufite intego yo kuzuza 10,000, ngo dufite intego yo kuzuza bari abantu 2,000 babura abantu 2,300. Biragoye ariko ntakundi. Ndabakunda cyane rero, muri abantu b'abagabo cyane, muri abantu b'agaciro gakomeye cyane. Nitwa Kasejo, haba kuri Instagram, Facebook n'urubuga rwa TikTok. Asala Vista.